ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ Fajr Tariq. Assalamualaikum Ali Abdullah Mirevs badal kolli Fajr Tariq Mrs. Laga program kaayako program Mirevs kuriyage gustibani Sheikh Abdullah Jamil ate ingodan wan faden algon men mihar wahada ko midani algon menge may nabiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam behegotu ate mire ge program kuriyage ndema algon dannawalani Sheikh Ibrahim Ahmad ade kit rasula hadith gfana kan balaagatum ge wahakya gulegatum algun badalairu komme gote gaves mi kavin fuluga kit rasula bodbebe ful abu toefan vidal khutbaaki wara mashhur khutbaakama wani ekalek fan ge khutbaaga man Allah hamdukur mafahuga vidalu ekama wani ekalange timammen Ibrahim gfanu ge darifas kolon levi raskalange ay timammen ni Ismail gfanu kure vigowame adi ekalange timammen levi maadduge darikologe asunne adi mudaruge unsurun lavva ekalange gekologe bayakomga ekalange timammen levi adi timammen ekalange haramge ahulwenin kamga levi adi timammen ge terega hajju kureve gel levi ekalange adi hurmatteri aman haram levi raskalange ay timammen naki mistakunge macha verin kamga levi vesama ekalange den efo timange akhage mi darikalo Muhammad ibn Abdullah ki Quraishun kure evs miheku ekalek faana sharafa maqamuge gotun efada nuwa bekaleke ei ekalek faanuge mudala tanawaskan kudanamawe mudalaki avaha filadani wecheke ei deminhunna amreke adi ei ekakonikawge ata badalwa echike Muhammad ibn Abdullah ki ekalek faanuge farapuluga khabarevwa bekaleke adi mativeri asarevwa bekaleke adi ekalek faanu Khadija bint Khuwailid Ahmed ummi de genguluwe ekamanaves ekalek faana lobi kurave den Abu Talib faanu vidalwi ekamanaga ranekam gawa bara uqiya adi bag rihi nuwata fasateka dirham rankiwvikama e ran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kurvikam ge wahaka adi ege itura ekamana vihi bakari devvikam ge den mi wahaka guligen algummenna fahagawegenda ekkamen eben e kit rasula avre kurin hadith ge faanu mi de kavin fule kurvikam furutama kavini fuluga mi atiq bin aid tamimi kiya bekalaka kavin kurvikama den ege fahuga Abu Hala at-Tamimi nuta Hindu bun Zurara kiya bekalaka kavin kurevika den kit rasulaga sahha hadithun sabitwa gotuga vejjiya mi bimmatiga anhenunge tereng emme hew de anhenuge wahaka mi bayan kurani khairu nisaiha Maryam bint Imran wa khairu nisaiha Khadija bint Khuwailid miga mi ishare kurave de halataki miga en halataki bimmatikamang anin halatiki udutakama mitaga eba ishare kurave ade uda bimuga emme hew de anhenun gotuga Maryam ge faana Khadija bint Khuwailid wakama mitaga mi ishare kurani ei en usulakum balafiya e zamana nisbekofiya e de zamanuga e uluvi anhentoga tereng nota muli duniyen e zamantawga fonuingen daane anhentoga terem ves uda bimuga emme hew de anhenu gotuga fahagawegen dani mi de kamalun kama mitaga mi ishare kurveni den hame hen hadisega mi aishad gafanu kiman riwaya gannani ekamana mi vidalwani hagigatuga timukamana gituga evve sanhenaka meduga mi giretirika me no fede Khadijat gafanu fiwa hen evve sanhenaka meduga timukamana ken ingi wade nugannawe e ekhala kame mi ufeden dimavi kivegen kamen hagigatuga hem kaneligen bune dekashe nota ekan ehawaran yannan jehoni kivegen kame misalaka mitaga den e wahaka tere ishare mi kurawani ekamna vidalwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misaka mi kambali zabha kurvikam waanama furutamas ishare kurawwe mi Khadijatu gafanuge rahmetirinna mi meni bay fonuwa de washe ehemi timan kamna edduhege ekama meduga kommeswaraka nurhun terikame timan kamna hippula mi wadigen diye den timan kamna dennevime mi Khadija egota mi nurhumge ibarat gotuga hen sida mi vidalwevne den ehinduga mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadith kurevye inni qad ruzqtu hubbaha hamakashurun Allah subhanahu wa ta'ala ami ekamna meduwer korwa ekamna ge lobi timan kalek faana wani devwa fe ehmima min engani
kit rasulaga macha khadituga faanuge lobetikan huri minwara ekamuga hama e minwara kit rasulaga farapulun khadituga faana lobi kurum ves oikkan ekalek faanu e lobi kurum oikkan algon menna mi dehawani khadituga faanu mi duniya du kure fahum ves ekamanage mi ekuwerinna ekamanage rahmeterinna kit rasulaga farapulun hama e minwaruga e lobetikan e darajaga e alalu devvamun gendeviti vehmi mikankamun algon menna eba engende ege asara ege maqamta adives ehen hadisakun algon menna engen dani hagegatuga kit rasulage arihuga khadituga faana defawa daraja ei ekalek faanu bayan kurawwa gotuga vejjiya Allah subhanahu wa ta'ala ekalek faana taka khadituga faanu he bekambale gotuga wani lawwafe eta nukta ishare kurwa ekalek faana vidanwani mistakun timan kalek faana kafarum dieru ekamana timan kalek faana iman wiye mistakun timan kalek faana dogukuram dieru ekamana timan kalek faana teduveriye gotuga bala timan kalek faana ge basfulu tedukuriye adi mistakun timan kalek faana mi hurmaiteriko nuhita alanula dia dostauga timan kalek faana ekamana ge mudalum wagidi ekamana ge mudalum timan kalek faana ehiterividi waagevarimundi adi ekamana medveri kurava timan kalek faana Allah subhanahu wa ta'ala mi dari kalum rizqu kodevviye ei ehin evves anhen bekamalege faratun libada nugannawa fada ufaveri kameke demi wahaktakun algon menna mi engendani hagegatuga mi kaven fula mi aile guluma mikankama gulifawa kandatta mi wahata ki algon me hagegatuga mi mihim wahaka dakkaruga warboda visnamvi wahatake ei algon menna mi fenani ailage terega gulun kudakama aili loebba alaluma hamdardiya kulun algon menge mujtama'un biwegen data algon menna kavenige aslu ege beenun ege faada mikankame nenge algon menna mi kaveni mi fenani ehim maanega ehin sifaiga ehin gotega aili gulumen onnam mi jeheni kun darajega kam mi wahtakun algon menna ebe engende mihaka ekiga kaveni guluma foga eufede lobi ena duniya du kurumun hama mi ene akiga walulevige nudaiche gotuges wegen onnan jehene kan algon menna mitage ba ishare kure ehme mihuri hakamakos miwahaka dakar algon men eba visnen jehe hage gotuga kawen kurmaki anghnakavs adi firhenakavs hingham jehuma ekak anakan ogatarikama rahma hamdardi libiganda kame timan alalana miheku hurikan timan hisas kureviganda kame ambak nuata firiyaku nennama enen ihsas kureveni eneki ekani hunna mihe gotuga mi duniyawi gotu mikan oy godden algon men dini gotu mikan oy nagoy bayala iruga timaga ifatterikan rakkater kurma timaga abra izza rakkater kurma adi haram kantattakan ara nugatuma adi mikahala kantatta kun tima salame koddi halal gotuga miha shahwani edum fuddumuga kayon kurmaki ei wara muhimkama enkam algon men ga nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam zuwanuna irsa devafani e zuwanunne tiyaba mihungu tereng mihaku kayon kurma kurdan wegam wanama awha tiyaba mihun kayon kurashe ei emihaga farju rakkater koddene kamake emima algunme balamvi algunmenge maivegam wa islam deenuga angwafawa kandattaka fahareggaves e de mihunge de meduga ekokanekka daswande diha bar tiri sali saharwande ekokanekka rattehega ulumaki ei islam din hudda kura kamennu algun mennan islam din angwafa gotaki e emma rangalgoy adi e demafiriya kavyas adi hemmi hekkaves komme kameggaves algun mennan islam din angwafa gotawur waki rangalu ehen goten nonnanaka algun men kabul kuren jehen den kuriya gendawani sheikh ahmad abdul karim adi algun wes kit rasul sallallahu alaihi wasallam khadiyatu fana kurevi kaven fula behegotun kommes malumat kole وشارع قصد كنا آد كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جه رواية أخلاق فلو فين وداعين إكاون فلو إما فرتما أدي وداعين النبي خديت جفانو كان ألقون من تاريخ أدي سيرة جفتكم بينجي إما مي ألقون من بربودا ويسنا لنجه نكتاي آد أنه عام قتيجا كاون مي إدني فيره مي هجفراتهم هنا بس متاجا كاون مي إدي فميواني خديت جفانو إما مي enge cheki kaveni kurumu kurin anghina kavyas adi firhena kavyas ena visnan jehe wara muhimmu kamekka ei enage hayatuge baveri gotuga e ikhtiyar kura mihaki ei konkal mihetto adi mikamaki evves laduganna jehe kamen nonkam ege mane ki rangalu firiye ko ikhtiyar kurmattaka mase kurmaki komme
anhinak wes kuran jehena kamekka adi hama yaeku rangalu salihu دين بري أمبكو اختيار كورما مسي كورما كي كوم فيران كوس كوران جهنا كم إسلام دين هدا كورا أصول جمتي مزمانو جا مي إنساني مجتمعاتكم مفنا قتكنو هذا رتيه وجين أول إتدوه وندين إكاك أنيكاك جاغولي دم فيرين جوتوجا كابني نكو أول دوستك هيدا كورا كاسو نجه إسلام دين هدا كورا كم بسنو إكوتا هيدا مجسابهم ميدو مجتمعاتوجا إسلامي مجتمعاتوجا واري جناوجا ميداني بس أي كابني كورين دميهون دسوه دميهون جه دمدوجا هوريها باوتي قلمه hinga dima fahoga den kavani koggen ituraka ma daskurane kame adi hingana ituru golume nove ehme sam bagotegi doskolakon eka anika deki fuhiwe ekaku anikaka nafrat kurwe govani ade kit rasula sallallahu alaihi wasallam ge riwayati akhlaq fula ekelege faanuge amanet terikama tedweri kama ekelege faanuge farapulum faalo fawa riwayati adataka mikantata fenwadagen khadiyatu ge faanu ekele faanu ge kiban kavani fula edi wadagen nabi adi kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam es khadiyatu ge faanu ge riwayati akhlaq fula khadiyatu ge faanu ge ma kama maturika ngodan wati ekele faanu wes e kavani fulu qabul ful kurebi me nge cheki rangalu mihaku ma mihaku nota akhlaq gotun rangalu anghinaku kavani kurma edijina firhe mihaves e kavani gabul kurum maki e rangalu kamekka adi hama hemme firhenaku ena ge hayatu ge baveri gotuga rangalu salih ambaku ikhtiyar kuram mase kofinama yang ena ekama marhaba kian jehenakam sawbaki kavanya ki hamekan shahwani edun fudduma taka jinsi gariza gotuga kura kamenno kavani ge e maqsad soe ehnamas ega duniyavi diriyolumuga tima hamajehigin ufala eku diriyolwe fada mihaku ekamuga ikhtiyar kuram jehani ay diinveri salih ambe no tafiri ikhtiyar kuran jehani ay kavanige mi mewa gotuga Allah subhanahu wa ta'ala algon menna ebadeva darin ema darinaki Allah ge waramati ni'mate ema darinna taka edarin hegotuga tarbiyat koddewe fada ما يكون وتبافيكو اختيار كرم بجهني اما دارين تربيت كرم بس الغون من بغوتو بجه سمال كان دي هم كان الغون من عمل فايده بلافا ريتي انهنا كان وتريتي فيرهنا كا كاوني كرمكون ادي الغون من ديريولون مولين باجبري ديريول مك نوانه اما كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم جه مي كاوني فلكي الغون من اي ورغنا عبرت الغون من ديريول مك حاصل كرويدانه ماتيوري كامن فله خديت غفانو كيت رسولاගේ අරිහ මියක් ෆොනුවා ඒකමනා කෑවනි බල්ලවා ගතුම එදි වඩාගෙන නෙවි එදි වඩා ගතුමකි එයි අල්ගොන් මේ විවාහක දක්කායරු අල්ගොන් මෙන්න මේ දෙමිහුන් රට්ටිහිවම සීදා ගොස් බද්දල් කුරු maki ay embarangal go nunka ham kodde kame ade khadiyatu gefano samasi kirit rasula ekmanage wiafari mudahippagen sham kare wadagen masake pol kore viruga khud ekamana ekale gefana dawad devan gennawa baddal kurava hama mi rattihum kantaganu yani kuriya gendewni sehennawa se e zamanuga e jahile zamanuga wes ekamana egotakannu ekan kore wiki evore ma mativeri egotaka ekan korevi ehma mi algon men namuna hasil kuran jehe kame den kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam se ekan qabul kurava fa ekamana ariha wadagen nevi kinu den ekalege faano ewahaka dakkawa dekkevi nota mashwara kurevi ekalege faano ge bodu bebe fulunna ekalege faano ge benene verin gotuga eru tibbevi ekalege faano ge bodu fulunna mashwara kurava fa ebekalum fonovi khadiyatu ge faano ge ailage mihunge gata mi islam dinu mikan kuran onna gotaki evves mayaku adivves bafayaku enage darinna deragote nedena ekanku miyad bay mihun bone eba bay mamba fan benum wani emihunna rangalu mihunna kavani koddeshe daringe mustaqbalaka mamba fan nubale eko mi evves wara nadir kame mi mayakun wata bafayaku enage darifulu nuba mihaka hawal kurun ei wara madunnuni nuwani kame ehma evves komme mihak wes anekaka deragote hadafane kam mayaku bafayako enage darinna deragote nuhadane ehma kavaniga mambe fange mashwara mambe fange ruhun hodumaki ei jahiliya zamanu gawes
sharaf veri ailatahuga kongule kamekkan algon menna kirit rasulage mi kawani fulu ebenge adi islam dinuga ekan egota kuran angawa fani mamba fange ruhuma mamba fange mashwaraga matin kawani kuran jeheni egotaka vestima amilya fenna gotaka no sababaki zuwan umuruga eha rangalu fikura khiyal naannana ekamaku e tajriba koffa tibe mamba fange visnuma emihunge khiyalta ma rangalwana he emihun rangalu maga algon menna irshad deeni ehma kirit rasulage kawani fulun mifada waragina ibratta algon menna ebalibe algon men tafadu gawaitaka usulta wari madukuran islami mujtama tawga hadamun dairu e ma bodu faida take ekantatta kunne no fen e wagotaki aslu bali algon menna aslu bayya farwa algon menna nudeveni ehma haigatu kawani kura iruga enuba bingalege matiga bina kurwe evs binai furihama gotuga binai nukurwena kam mi engeni ehmima algon me mi warabboda visnalanje nukta kannege ailata ruligen diuma darin bikahaluga jehuma adi wari warabboda ituruwagen da diuma mikanka hallu kuruma algon me wahaka dakkairu kawani kuruma algon men geterega mi onna kan adatan ei emerangalu gon nunkan algon menna eba enge mi kantata mihin dimawumu adi mikamgas algon menna denneveni mikamakis mihar algon menge tereya wadagen ole beretti adeke mi ekeke tantanu hulagun nuwata enumves tantanun anna mikahala adatayaki hagigatuga algonmen muslimunge mujtamutaka gulen adatakennu ennamas algonmenge tereng bay mi hunnan ekaha kantatta fenigen ei riitikam kama gabulu kurevegen algonmenge mujtamutawgas ekantatta fatura maseka algonmen mi kureveni hagigatuga ein elibe faida wor ein libe gellu bodukan algonmen visnalaf kam wan algonmen engen dane ennama sitameki mifada kantattaka medu visnumuga badaluga mikantattake rangalu kamekkamga bala ekantatta feturuma algonmenge tereng bayakumi masai kurumundakan hagigatuga mi algonmen fahun hama nulibi nudane gellumakkama evve shakkene den kuriyegen dana sheikh ibrahim ahmad ade demme mi sheikh ahmad abdul karim vidali faden hagigatuga mi islamge usultawu terege himene kamen nun eiki efada gotaka kaveni kandatta mi daskoggen mi daskuran etan aharaka etadduhen heda kurma fahu alon kavenyaka hame annan muddatu negun ehennames algon menna mikah kandattaka mi tarhib deveni kommes usule getenen la algon menna hame anna laadini fikurtaka khiyaltaw geterene algon dannawani mi kandatta algon menna hame awma fahu mi gogge ritiwe ei hagegatuges mi shaytani kandattaka meduga insanunge khiyaltaka fikurtawga riti kulata ashaganna mundane e usuluge matin algon menna ekankan ritiwe ekankama tarhib devi ekankan qabul koram feshumuge natijaka mewani hagigatuga binganu bawe algon menna kurave no kurave kam nenge daraja ekankamga magu gelligen devetan awun den kit rasulage mi kamen full of hoga ekalek faana libada nevi huriha beefulun libadaati hagigatuga hadiyatuga faanuge farapulun emme beefulak nuni ade ekalek faana libadane ibrahim kiya darikalak nun ehen huriha dari kalunna dari kambalun libadaati hadiyatuga faanuge farapulun bay riwayatuga bona gutum vejje ei tim firihem beefuluna hataru anhem beefulun anibba riwayatuga bona gutum vejje de firihem beefuluna adi hataru anhem beefulun mige tereng kiyat rasula duniyege hunnawanikon huriha dari kalun adi dari kambalun kore fatimatuge faan fiwa ehin huriha be kambalun wes avharavegen diyei ekalek faanu suwaruge wadagen fahun hamus fahun kiyat rasulage dari kambalun fatimatuge faanus avharavegen diya den mitaga kiyat rasulage mi kunyakan mi nisbek korave abul qasim ekalek faanuge me doshi dari kalun al qasim nisbe wagotuge matin den riwayatu ganna gotum vejja rasula mi kunya devikama wani jibril alayhi salam ehme usuluge matin kit rasula islam nge ewagut tibbe be kalunna mi mukhatab koravi evs be kalaku mi abul qasim ge kunya beenon no koravuma adi ekalek faanuge mi dari kalun na dari kambalun hagigatuge wegen di islam ge terega islam wadanne bebe fulun gotuga ehmima algon menge mi wahakataka ek algon men handa kuranje ekkamaki min evs be mi
anhem bekamalun kore evs darikambalaku islam din khiyar nukurawwa du nukurawwa ka ekalek faanuge mi ehem bebe flon wara lafatuga avharwegen di ehim mikan algon menna wara rangalan mi fahaga wegende de mi wahake akiwa algon ishara kuram beenumwa anen nuktaki kiyet rasulage kurin khadijatuge faanuge ulubuma behegotun bayalan jihe nuktaye ade khadija bint khuwailid ki jahiliya zamanu gaves tohiru bekamaleke mi muarrikhun ekamana sifakuram fattwa ibaren ega mane ki jahiliya zamanuge kurimves jahiliya zamanuga ekamana ulubvirus ekamana ki iffetteri bekamale gota muarrikhun ebbase wadanwa fada sifata ekamana farapuluga ebahutte ekamana iffetteri kama rakateri kama taka mihum bune ule ade ekamana sharaferi kama furihama kama taka ves mihim bune ule mikamana emme furutuma kaven kurevi abu hala bun zuraratu tamimiyai enag faratun hindu libwadankam bani mina aslu namaki malikum ga riwayegen ve mina islam wadankam ves riwayafa ve adi mi kit rasulage sifulutaka behe gotun hadis riwa kore virawiye adi mikalek faanu badru hangurame uhud hangurame ga bayar wadankam ingfave wala fasahaiteri adi balagaiteri bekalekam ga mi bekalaku ve wadagen ade Hasan bin Ali riwayat kurbi haddathani khali li'annahu akhu Fatimat li ummiha ana akramun nasi aban wa umman wa akhan wa ukhtan abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummi Khadija wa akhi al-Qasim wa ukhti Fatima mige mane ki timan kalek faanuge mafushuge bodbebe vidalwe mi mafushuge bodbebe ki Fatimat ki faanuge akhe ade mi algon me wahadaka hindu mi timan kalek faanaki miistakun kure bappa mamma adi ukhtu limu gotun emme maammi hay timange bappeki rasulullah sallallahu alaihi wasallam maakambalaki khadijatuge faane akhaki kit rasulage darikalun al qasim adi ukhtaki rasulage darikambalun fatima mi wahake agulige algon mitaga mi faha korene hagegatuga kit rasula ekalek faanuge mi darikalun neke em maqamuga mi hinda ogaterikon hittevika ade mi ngengani misaka mizamanu galgon menge teregas bunewle bahe gawe dommamawani donniyendu rakashe dombappe kes darinnan aniya kora mi gota algon menge muttamaga misifa koreveni ehne nune hagigatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga amal fulum mi dakkawani ekalek faana mi algon menge aadaya bahum bunakomunya mi dondari kale gotuga mi hunnevi hindu ekalek faanuge asu dari kalunna mutu dari kambadunna evvis tafate nukurawa gengulu vikan algon menna mitanga wara rangalan eb angade adi kitto hame egota ekalek faanuge mi arihuga genguluvi mi zaid bin harisa ta me duga kantata korevi goen algon mena siratum wala rangala engende faatun algon men e wahaka ituru tafsirata dan mi wahataka balar hagigatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki insaniyata khidmat kurum ge furihama namuna ekamga wegen e bade adi mitaga ekalek faanu evs tafatu kurumen neti mi ekalek faana dondari kalege maqamuga mi anna befulaka me dugo sama egota kandata kurafani hama usulun adi ama devvanje aile loebba kuluna hamdarudiya devwagen arihuga agenguluwa bodu korekama wani hame gota khadija bint khuwailid hala kiya darikala kulibadankama ve hame ifaden abu hala fahuga khadija bint khuwailid atiq bin abid bin abdullah bin amru bin makhzum al makhzumiya kamen ballawagen mifar hindu kiya darikambala kulibadankama ve mikamanavis islam wadankama wani min algon men engeni hagegatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi ailage terega aili gulum bevuma ekalek faana masakek pulu korawa minwara adi e ailage terega darin tarbiyatu korawumuga hama hadiyatuge faanake evvara e loeb devwa ogaterikan devwa hamdardi devwa alalun devwa mikandata migota kurevi algon men ekankan egotuga kuruman hagegatuga irshadevum gotunne ei algon men badan jehni algon menge diri ulumge namuna ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki qur'anuga ekalek faanuge akhlaqi sifata sivakurawa angwa funani wa innaka ala khuluqin azim kalek faan wani riveti akhlaquge war mativeri namuna ekamge hame gota
qur'anu gangwa funani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allahu ge rasulaga tiyaba mihunataka hamakashwarun riveti namuna take levim e namuna tan algonmen min jiheni hoda daskura e namuna taka eggotan algonmen muslimunge diri ulum battan kuran algonmenge hayatuga algonmen kura komme kamega ittila umataka balala mi jiheni kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ulubun huri kongotakatto ekalek faanu kෑවෙන ෆුළුග අමල් කරවි කිනතෝ එකලෙක් ෆානුගේ ආයිලි හයාතුග බෙහෙට්ටවි කොංකාල උසූල් තකෙත්තෝ එකලෙක් ෆානුගේ දරිදරි කලුන්නා දරිදරි කම්බලුන්නා මෙදුග මාමලාත්ත බෙහෙට්ටවි කොංගොතකත්තෝ මි උසූලුන් අල්ගොන්මෙන්ගේ දරින්නා මෙදුග අල්ගොන්මෙන් බලන් මි ජේනි අල්ගොන්මෙන් ආයිලා එකෂේලුමුග මි බලන් ජේනි අල්ගොන්මෙන් මි දේදේ මීහුණා මෙදුග බාවා ගුළුන්තවස් බලන් ජේනි මි කංකමා මෙදුග අල්ගොන්මෙන් විස්නානු ලාෆියා ಹಗೀಗತುಗ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಡ ವರಂ ಉಂದಗುವೆಗೆನ್ ದಾನೆ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಇತ್ತಿಮಾಯಿ ಹಯಾಯ್ ಫುರಿಹಮ ಗೊತುಗ ಬಹಟ್ಟ ಎಹವೀಮ ಕೀತ್ ರಸೂಲಾಗೆ ಮಿ ನಮೂನಾ ಶಖ್ಸಿಯತುಗೆ ತೆರೆಗ ಇತ್ತಿಮಾಯಿ ಹಯಾತುಗ ದಿಮಾವ ಎಕಿ ಮಸ್ಸತ ವಣಿ ವರ ರಂಗಳಂ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಡ ವಿಸ್ನಾ ದೆವ್ವಾಫ මිවෙනි ගොතුග කුරවම් විදාළු වායර එකලේෆානකි එකංකමුග නමූනාගේ ගොතුග එකං කුරවා ඔළුවේ බේකලේ මිසාල කාගොණ මේ ෆෙන්නනි හැම එකලේෆානුගේ දොන්දරි කලෙගේ මකාමුග හුන්නෙවි බේකලකන් ඒ දරි කලෙගේ දරජ දෙවෑගෙන් හැම ඒ උසූලුන් දරි කලුන්නා මෙදුව ගෙන්ගුළුවා උසූලුන් එවස් තෆාතු කුරුමෙ නැති ඒ දරි කලුන් නවසම ඒ උසූලුගේ මතින් අමල් කුරවා ඒ ගොතුග ගෙන්ගුළු විතන් එහෙම් වෙගෙන් හගීගතුග mi bekalaku mi vidaluwani abi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ennuni mi dondari kale e maqamuga e ibaratun beenu korwa e darikalunga ibaratuga mi annani abi rasulullah sallallahu alaihi wasallam timange bappeki rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi fada maqamaka gendan hagigatuga ene mi sharaf verikamuga maqama gendiyuma ಏನಗೆ ಹಿತುಗ ಎ ಶುವರುತಂ ಉಫೆದಿಗೆನ್ ದಿ ಏನ ಮೆದುಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕೊರಬಿ ಮುಆಮಲಾತುಗೆ ಸವಮುಂ ಕಂ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ ದೇಹವ ಇಬಾರಾತ್ ಮೀ ಹಗೀಗತುಗ එහෙන් නුන්නම එහෙන් ඉබාරතුකුන් ඒන එවාහකත බේනු කුරමුදාන එහෙම අල්ගොන්මෙන් වෙස් අල්ගොන්මෙන්ගේ ආයිලාතවුගේ තෙරේග මිෆද කුදින් තිබේන හගීගතුග ඒ තිබේරු අල්ගොන්මෙන් එබ විස්නන් ජෙහෙ ඒ කුදින්නා මෙදුගේ සම අල්ගොන්මෙන්ගේ දරින්නකේ එෆදෙන් අලාලා දෙ මිවාහකේ අකීග අල්ගොන්ගේ හිතන් අන්නනි බය බප්පෙන් adi baye mammayen wes ebotibbe emihunge darinna meduga evves kahala alalum kulune loebben hamdardiye neti ulene gotukan ulen dokofa tibbe bappayen mammayen ebotibbe mihunge mi amala meduga emihun visnalan hagigatuga eba jihe ei Allah subhanahu wa taala emihunna hawal korafa warabodu masuliyatike emihunge darinnaki e darin limmafu e darin hegotuga tarbiyatu kurma kuranje hurihakame kurmaki hagigatuga emihunna Allah subhanahu wa taala hawal korafa amanatike qiyamet duhun ekama meduga masulwe suwataka jawab den je fada bodu amanatike ei ekamu rekinugane fada bodu kameke ei ehwima ekama meduga hagigatuga visnalan jehene මිරේවස් මේ වාහක මිහසාබ නිමාලාහම වක්වනි ඉරාත් කුලවිය මාදමාරේවස් මේ වාහකයක නොනිමි බෑක බද්දලුම උම්මීද කුරමු ප්‍රෝග්‍රෑම් රෙකෝඩ් කුරි ෆාත්මා ජුම්ලා පුෂෙල්වි අෂේඛ් අබ්දුල්ලා ජමීල් උෆෙද්දි අලි අබ්බා වස්ලාම් අලයිකුම්